Mushana Production. Konka no shizana namaze byo rugamba konka icyo cyakije cyo kwigisha ruguru bwenu basebo nabanyabo ntashishire bwire kandi katugende na programme ndije yako hatona mazima kansime gumereka ona kansimo kutwakuronda hoshemirire kuburya huriyo no yakira muramukazi wawe ngiwo yo uryo mugwisa kakwe akabe hagiye cyo kureberaho kani kansimo rugoroga ni nyenda nkompeze shonga emweti yakweta kushonisha mu kazi hona musheita weto shwara kai bambe hona kene maka yatwangira mu goro umukazi yakumisiriza rugoroga ijo kakora amahano bakutora mu cyome bakusiba ijo kakora amahano watoye kumwana wishomero ruboro umukazi yashuma yindamuka wanje narona sente zo kwiwa mu cyome miliyoni atanu banywani bawubona bari yahanangwa mu nongo tiraho mu kicisho kanyonza katamira mu cyome naje kuyayo namazima nkebyo umukazi akaza hero mu bunaku ruboroga hati none reba ko kushenje imyenda munonge nikene tiyo makamuru amaronge hati nisete chikazi yake nene omukazi akatsiriga sente wagura itaka abantu wabagura wabaheza hacyaro nisente chikazi yake nene omukazi akatsiniga sente chikazi okuruga hero wayombe kensho nungi twajombe reba ko kusha eje menda nisente chikazi yake nene hati mwenu wareba uko kumushashura cyona no kushora mondisho mukazi boro amatinga gusibiraga amajwi nkaje kandi gatsinda mwana wa tata magara ganje mama tu mwana bari hano mu ndeba niburebe ke rubaga za jwirezi yes kene makasiniga kuruga hero ni mureba soti ya jurege nungire ne sateji abonira akampa sente y'ikikazi yake nemanyo nargaha nazo mukatare kukungiri nagura suteji wanje ruboroga nimba iha nimurebe cyunguzire kwiragureze reba ri bisitogamba ruboroga ne sente yake nema togamba nangwa ndeba murene murunguriza esorezo mwe ni munywa mwanya mwahaga ne sente yake nema y'ikikazi nimurebe ko fereje ya bracket ya jwire yes ne sente yake nema y'ikikazi uhanga wanje ni mukigambe ebyo nimureba eji eji ne tayeji sente yake nema y'ikikazi nabya ruboroga deka bakanyonza waswara ati ni kanyonza waswara ati ni bamuyaza uname ati ni bamuyaza so dezo mwe ni zona nisa ndake ne mechi kazi awatugamba kwambire ibire nazo wasiga nyona kwambire ibire mukubi nyona kwambire ibire bagambire nakutimbira amashuka munyanyuko nakweshenyereza mwana wa tata hona mazima garahanga ubugenyo butoboreka ureke mama ebyo nibiza kwingura abari yahabona n'abashaki nibaza kusheka waheza kuba kubi kanema hayi bamena konga hori kanema sasire mama nyoye bitimbira umonyo wa mikono yanje yayo mayahera re naye simura kasimi robaroga wayanga waheza gamba wayanga ruwa no gamba bya waheza kugamba shoboroga wanyita magara tata hayi bameshoboroga wanyuze munda
kapa ya garama Ruboroga ngo yinde abanywani bawe toyine abanywani bawe itahera akaza gukora ye Ruboroga humura uyikikane naha niko mukono gwanye gwaba le kene matinye nshonga nawe yona kandi muramukazi wanje kumanya noko nikene abandi konda tikubamanya bambi aza wote ine mushija nyonje kushwere Bueno hona mazimano yito twabugenyi wa munyanyo Ruboroga musametu reka turizingane katurizingane basebo nabanyabo numuza kutsasara imo mtakaja ngogo mwana nabantine bigambo byo kumugamba byabiruho konka ubumwe mutwe henu gucara kurga se byanagamba byona Ruboroga nicaba ngo yikikane byanagamba byona kature bigambo bya Ruboroga Munyanya zine kigambo cyagamba naura cyankwata naura najya ntsha n'ubundi ubwo mugore kuyadakizire naniza kumurika yajyata banywano babona bari yatine wakurebera umucomi namazima yakigamba nacu bano yabiha kandi umazima kanyonza torizira cumi kundeko kanyonza ati mazima Ruboroga mazima cyo tarukumanya niki turukumanya ngo mukazi nyina wo mwana uwafira kana yenda miliyoni 10 nazayo namukwata mpora twahikara miliyoni 50 mweno kono ndanza hasimiti niwe mbyameho niwe kanyonza waswa kono ndanza hasimiti nkawayamba hwaho ni ukayamba so basebo nabanyabo ningira ngo ebyabaho konka mutakabiteka hamituma yanyu obundi mukatekereza ngo nukwe turi umushija esyute yajuirejo niwe yaje gurire ebe binjuire nesente zanje mwena nisha bangu tutakaza haringwa kashabe omutezi webyoma abase kuteka yo ekisho no horansha shuri kabyaza mu munyu esente zinkwiro zitirega banzo nshashure zihweyo neza kushashura kwa tampora vene Kansime Gatule Kansime kano kanandeba no gendo ku kabamara kunyita kanyuza yanyita ngo wanyu mwino bugenyi nayitebekana sati niyo nabandi nza kubashabira akabanda mubashabire kandi ndeba no genda dene runolira abanyishiti bayihabaho kikando umukuko wanyu kabyashobera obugenyi okulira byashobera ninki Kansime faze bagenyi bariye konka Ruboroga yatasi ugwa kangaye manya faza Ruboroga ubona aho wamuhira amahurire mabi ngugane mayine bihakozire yaye kwatanise na munywani we Kanyunze bamuda bakamugambira ki noricika bamuda ni mumanya bamuda we yashwe mora wakatera nganda konga Ruboroga byona tiyabireba kenemo ko yagira yero akamutsinikira senta komekensho akamutsinikira senta kagura amata kabantu bona kabafuraha cyaro byona tiyabireba faza nekayitoza juire natayi nasuti buri kimwe cyona ne sente ekikazi yake nema Ruboroga no ishuka kuyatwekira umwana wishemero makamukuma tahino muntu wizira mu cyomeke nema kashuma yanyegera yazo wishe yamuheza miliyoni 5 yayiha Ruboroga mu cyome
ngati Ruboroga yaza kushanije mu kazi mbene faza nanisha banango nakurebera hanga simu nanisha bangogende nanye nyonewe mbona ubundi hino cyo wakubasa kunyamba umazima garanga tingwe na Ruboroga shwere munisho mu kazi garanga ntizo kwimuka ubona amazima garanga abantu ntizo kubagambira tutakirema katubereye homboro buna umukazi kakoze sente ze kikaze garanga hati tukumanyo baheru na bambe nararata ubanariyata una amazima tuhemurwa kantu kake faje tugendane ubundi Ruboroga karakureba naza kwetera umutima ene ukatugende turebe kiro konka cye ikiwangambira cyanko watamutima munonga kene moko ariyo nabona hero no masenta hero ni bane babona Ruboroga ati yakoze iki kanyonza ati yakugiremo tugende turebe Mutrangabara, yuri kusiga tokwera, kusiga hata no Wachemerere kujana na parafini kubanza. Bwenu basebo nabanyabo ebimwahurro mwana ogwe byanagamba imwe mutakagera ngo nabantine kindi kubasa kumugarka ebyo kumugarka munabambyine konka kandi wayazehe nizikera kuzaho zirugaho namwe nintekereza ngo ahiya yahika zazarwa mwe nimbasha bangwe bindi byona tubi faza webare kwija ukikaha mukorogu kandi twakwakira nimbasha bangu tuterere faze ngaro zamani kubasa kwija umwanya ogu konka faza wakora mesho bemwe abo kubanka gambira ngo ije kare shayitano be washikira hati nzizi ziriyo nza kubashaha mwenda necweka tine cyakozero kugambwenu webare kwija wenu utere ngaro twakire faza akazindaro kanka garuze faza abase kutushabira tugendo mishona no mukoro mwebare munonga bafaza tebakora nshori ntaka bashabire Mr. Kanyonza webare kunyeta konka shobo bugenyi ejembaga egine yaki bulijo katura ntukorembaga ruguru mwinenjwe bonire factor ya charubona nimwe mwinenjwe kucyayo ashabwa kikaneza mwato mu famu imbaga egine yaki afaza ningira ngo shabiro mukoro nko kuwagushanga utakabuzo bunde birengera haryebyo umukoro nuko guri okuwagurebo bene ko wagushabira onkanora Kanyonza ni kirungi kugira ngo manze namanya umukoro cyakuba ninde bantu ya Ruboroga ninde abamude abankomugole nikikwatano kushaba ko wanjeshi nko kuwakireba kandi ko kuwakigamba ogwe n'umugore wa Ruboroga nuko kiri ningira ngo ushabire umukoro nko kuwakigamba Ruboroga nakatasa bamuda uzimazima Ruboroga ndakutasa bamuda Ego faza nukwechiri bamuda nonda kushwerwa wa Ruboroga Yego faza namazima ati rero katena nganda utenzo mwana wa mugweshobe no wawe shiniwe wa muzire nishendekezo mwana wanje Chine shonga faza abataka rero mwena mwajampa kutaha ubugenyi bwa Ruboroga ratasa bamuda Yego faza ona shiti muramanya ngo Ruboroga ino mukazi kenemo wagira heru kumuko aliyo nakora ko mbona abakolera konka ningira faza inshonga za kenema tuzergeho tugende nekirwegesha nangojo nacura Kanyonza rero binareba byona shi Ruboroga niwe yabigura nindeba za bia nindebe bintu byona byashemya ninde Ruboroga shikani tubangu toyine mulimo tina okora titule ngo naho yibire ona seseni ze chikazi za kenema ezo no kwesa noza kuzishweza mba muda faza tumukwatire ho kabataka mbwenu faza yewere kwisha hati natunga support ninyenda ngo umuntu umitire kigambe cyo kigaruka cyo mugambire ona kirabire wabashya mubire mutamazima omukaza gendo kwe akole abone ni mumanye sende yahere kwe gumiro kwa abantu bakore kiro no mushana otase mu mukazo ndizo tase mu muda Ruboroga ona tokutina ruhanga nango utatineke nema abataka nimwe ni mucyagireki faza nyona ningira ngo bundo bakundine
eje shonga wano bashabira nko kukiri deni bagendo misho bakoreka manya faza nanyenda kumanyisa ukaki omuntu wena omuri wenkwe reba no gumusheje kureba kanyuze kandi ntakandi ona kuntwire na munyanyo ko kanokimanya kaninye mufaho butosha mwe naza kumurya mo rwasha ya muheru aza wagamba mazi bakuba ruboroga ntumanya cyaraha niyo kintegera atamangu nabasa kukikora kanyonza amazima omberire munywani wo mubi kandi obu yakikozere hatika yakikora kanyonza cyo kintu eki niwo kimutire mu ruboroga abatakuza kukikora ekintu eki ni kibi munonga ekimwakolera izoba niyo mbwene byo kushaba kangambire tinguza kushaba mbweno takishabire faza takishabire konke mwakolera mbwenu ni bibi faza we bare kutwakuraho faza we bare kwisha ruboroga ki wakolera gishwa kenema bamuda ejeke iwanda kugira ngo ozemu katera na nganda mbwenu waja kutera na mbwene kaya ruboroga kale na mwana wanje tarishero faza we bare kutwakuraho mwe bare kuturamutsa kale konka mwijuka kimakora ngo ni kibi munonga mugende kurungi ruboroga kenema mugende kurungi kale nani mbashabangwe byabaho bantu mwe tutakabitekaho munonga misho ubundi mutakatekereza ngo hine cyamane cyacuruho ubundi faze byagamba umwebero membushukane akuba nanyite nagitegereze kuya nabigamba nura yanagamba yetorora ryeki hazari kiriya guruka zari kiriya mbwene bintu ebyo mutakabiteka hamwe amisho bwenu nani nyija kushaba umutezi w'ecoma kandi untereyo akabare karungi tubanze twecanyaguze mwaha tweyihemu ejembe yayo go muyago gwagwaza aha twecange nene buri kimwe kibase kugenda cyo misho tugumize mu misho no kushemerera we bare mnonga bwana Vene umutezi wetu wa machiku kandi kati Kare abakazi menka
Kinabo. Raze choma feni, raze choma. Kamba shabe mustame.